Oke sedulur, masih ketemu lagi di channel saya, itu Kosan Sanada. Salam gue ngapak, salam sehat. Oke sedulur, rencana hari ini mau goes ciblonan kemungkinan karena dari semalam diguyur hujan dan kondisi sekarang juga masih mendung. Oke sedulur, pokoknya saksikan terus kalau sampai akhir. Jangan lupa sub, komen, asen biar channel kita berkembang. Oke sedulur. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul, I'll be there. Leaving you alone is the hardest, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know Kemana nih lur rencananya lur? Ini mau kemana katanya Mandala apa ya? Oke, ciblonan lagi nggak ini? Ya boleh lah. Boleh. Tapi nggak tahu ngikut aja sih. Iya. Bisa kayaknya sampai pertigaan belok kanan saya. Ngetan saya. Oke lah. Pertigaan sini Buaran. Nanti saya ke Wetan. Oke. Mau ke embung apa ini? Mau masih enggak, pagi? Ini nggak mau ke ini, mau ngeriki ini apa? Sawah dikit lah. Oh isik. Panen. Semut. Oke telur, kita setelah sampai Padang biasa kita mau istirahat dulu di The Forest Island. Kita ngasuh dulu telur di sini. Menunggu. Lanjut lagi. Mandala, nanti dari Mandala mau kemana? Disebut lagi. Oke. Bor. Semangat. Luar biasa. Oke. Oke sedulur, setelah kita dari Panda kita menuju ke Rempoah Batu Raden. Nah di sini jalannya sudah mulai menanjak sedulur. Yang penting alun-alun asal kudul. Lions roaring in the morning sun,
Searching for a Luar biasa. Luar biasa. people. War. The light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Kita sampai warung desa Dulur. Ini udah lama tutup karena kondisi PPKM. Jadi kita akan persiapan nanjak Dulur. Savannah, I'm coming home. Savannah, Lumayan tanjakannya. never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Kita nanjak sambil menikmati Savannah, pemandangan alam. lion's gonna come. The birds have just begun. Oke Dulur, kita udah sampai pintu masuk We will Mandala. always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Oke Dulur, kita udah sampai di daerah Pandak. Karena turunan tajam, kita harus berhati-hati dulu. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of Hati-hati Lur. Savannah, let's all take a ride. Ya, nih Dulur, kita lihat view-nya. Selamat datang di Bedung Pandak Adventure. Iki namine napa, Pak? Namine. Namine Bedung Pandak. Oh, enten apa mawon sih, Pak? Di mriki? Mriki wonten pasar kuliner. Nggih. Nggih, terus niki mangke ngawontenaken senam saking Kecamatan Cilongok. Oh, berarti niki Betul. mangke enten niki nggih. Nggih. Enten senam nggih. Nggih. Nah, belum niki enten biaya mboten, Pak? Paling anu senapa serilane Oh. isi kontrak, Mas. Si kelasnya mawon Iya, ya, kelasnya karena mawon. sekarang emang masih kondisi promosi untuk daerah ini. Iya. Oke, Pak. Monggo. Oke, Pak. Ya, ini pada mau posisi senam ya, Bu. Oh. Senam. Ini mau senam ya? Di daerah mana nih, Bu, namanya, Bu? Ini dari Pandak. Oh, daerah Pandak. Oh. Nah, ini ibu-ibu pada mau senam. Ntar masuk di YouTube, Ibu. Ini kondisinya dilarang selfie di sini karena berbahaya. Savannah, Gimana Om Brut? Luar biasa. Luar biasa ya. Semangat. Pokoknya semangat ini. Semangat. Gimana pemandangannya? Lumayan bagus. Alhamdulillah. Pokoknya orang ngajok ya. I'm coming home. Savannah, we'll never be Di sini Bendung Pandak didirikan tahun 1926 karena ini udah diresmikan lama, cuma posisinya untuk tempat wisata ini untuk baru-baru ini.
nggak punya sponsor, kita bisa sinkron lewat gorong-gorong, aku lewat share. Nanti ada banyak. Nanti siang kita coba. Oke, siap. Oke, Lur. Kita rencana mau ke pasarnya dulu, kita coba, penasaran. Ini Lur, ini kondisinya di Bendung Pandak. Welcome. Kalau menunggu semuanya di sini. Terima kasih Mas Tommy. Mana yang sini dulu ya? Kita masuk ke dalam wisatanya sedulur. Di sini pagi hari udah ramai. Kita rencananya akan ke bawah menuju ke kali. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, Itu kondisi di Bendungan Pandak ini. Semakin siang semakin ramai untuk buat ciblonan untuk anak kecil. Khusus untuk di pinggiran saja ya dulur, nggak boleh ke tengah karena kondisi di sini dalam. Nih kondisinya.